pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocania at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Oras di Radyo Tiradpas. Kentepen Channel 13. Adan 2 minutos kalpasan. Ti oras nga alas 6. Tamalem ti Waibes. Pizza 6 ti mabilang iti bulan. Ti Agosto taon 2026. Kasi ti segod papagayam mida. Magkadwa tayo ti Master Control. Nenje Ruel Laranang hasta mo tentitibi sa ITPN Channel 13 medyo Maria Abad nga umay mali nagpalay lang kinagampayag itilawang at ang sumanglad kita maraydayaw apagtengan nyo babaan itiday ito ya programa na paulwan sa umiwingayog kinandani utilukan dyan. At i-agserve, winwagpay, kada kayo, Manong Lito, Alcantara, iso ti sinada na mangkibin, kinamang pasangbay, kada tinurat yu, abon nagtirandaniw, anak ay palaunan, ti mensahe, kada iti patigyo, iti biyag. Kingkastamutin nagitipapagayam yung nayat, at tumartarabay, tilaytoy a programa. Mabalin mo at nidanin nyo, nagita kumenyo ti live Facebook, ti DZTP Radyo Tiradpas. Babaan iti dahito ya programa, ana paulwan sa umiwingayog, tindandani ti Lucanja. Kita tingarot ti panglukato muna, asunata may ruknoy karakay amin na pada-pada. Uray iti labas ti adungan
sikawan sa baliti kagasat ko. Sikamot lang tinangpon no kadagit itagdaga inip ko. Wan pud no awan sa bali nanipod pa'y idi. Atong natawang tinaglabas masikatin na pinay-aya. Sikalang ipagtuyusan ay tuwiring na. Ititunggal alaw sikati sapsapulang ko'y mata. Wengkod no nga sikalang tinap ay ayatan. Wengkod no nga sikalang tinap ay ayatan. At yan siyam ang minutos. Kalpasan ti oras nga lasay. Insakbay na papagayam nga tikibasa ti bunikilandani. Hasta mo tindag iti kumenyo ti live Facebook. Kikablawan tayo muna iti papagayam tayo na yata tumartarabay. Sila ito ya programa ita Western Pangasinan. Hasta mo ta probinsya ti La Union, Benguet Mountain Province, Abra Ilocos Norte, ken Ilocos Oron, kang runani ti syudad ti Candon, ngayan ti radyo ti Radpas. Dagiti kayat na mangirwar ti installment na motorsiklo, at to yun ti Royce Grove Dom Philip Marketing Corporation. Manipod kan Branch na bakan bantay Santo Domingo, Ilocos Sur, ken Abra. Ken ti amin na sangana Manipod Region 1 Ingana, Region 5. Idjaya na kada kayo tinapartak a proseso kindi kalidad brande da motorsiklo. Honda, Yamaha, ken Suzuki. Anya pa itururay nyo gagayam. Umay kayo nag-apply, tulungan kayo ang makaiwarti kap-kap ni kanyo ang motorsiklo. Dagiti mo tawa ng plano ang makaiwarti motor na nagdatamamuyo kayat na tagkamotoran. Kuyogin nyo lang o may to opisina ni Royce Grove Dom Philip Marketing Corporation at dati agur uraya 1,000 pesos sa gunguna itong galada makuyog na customer. No dati sa Lutsudyo tumawag ti dayto ya cellphone number 0927-6952-099. Ino kumuntak ti via messenger dito Alcantara. Mabalin mo ito bumisita kayo kadagiti nadakama ta branch office ti Dom Philip Marketing Corporation ang masarakan ti Barangay San Juan, National Highway, Candon City, Amyanan, Tilanbang. Sa Pulin Tinagan, Lito Alcantara, Sales Manager. Ino'y bagayo ng agyo ti radyo ti Radpas. Kadagiti madanunan nyo kakapintas kinaisum ababalasang to opisina ni Royce Grove Dom Philip Marketing Corporation. Tapmin sigida maalayo mutlang di 1,000 pesos no makaiwarti motorsiklo iti customer. Free helmet, lifetime free service, free self-teo registration kiti requirements, to valid ID, kin may salang ako mikar. Don Philip Marketing tagur uray kada kayo.
Dagitimot nakabaylon ti motorsiklo da. Kayalanin na kita original WRCR ti motoryo. To opisina ti Don Philip Marketing Corporation, Candon Branch, Candon City. Kasta mo talagdisan pa yung nakaala. Iti plaka ti motorsiklo da. Manipod tawon 2017 nagpababa. 2014 ng kayalanan. Inuiklim sa jay opisina ti LTO District, Candon City. Itugot yung lang nagitay. Xerox copy ti original WRCR ti motoryo. Agraman valid ID. Nupanganan ken pagmirindan ti pagsasaritan. Mapan kayo lang dita. Igay mamian. Agorder lang kadagiti. Nakasaganag kakaima sa putay. Kasi ti panakapaborito yung adinagdakan. Baboy gulay anli sabaw. Ken dadwa mapay. At dapat take enjoy ken panse. Mabalimpay tagor derwinog pariserba. Tininagdakan na pang pulutan. Untayon mangan gagayag. Igay mamihan. Panganan pagmiriendaan. Masarakan ti poblasyon sora. Gregorio del Pilar Ilocosora. Igay mamihan panganan pagmiriendaan. Poblasyon Sora, Gregorio del Pilar, Ilocosora. Alawen papagayam mila, kumusta tagmalmalam? Medyo ipimayakay mo ti bagyo, amay-may. Hindi rabi medyo pigsa baset. So anad lang papagayam, agsipod tago tigitay, malaylayos a lugar. Kita tingarot ti pamalagip manipod master control. Programa ni DSWD na akap ayuda para sa kapos kita. Isugamit nato yung programa na nag-request ni President Bongbong Marcos na aming na pamilya na mawawan ng financial assistance. So, napanunod ni Kongresa ako with the leadership of House Speaker Martin Romualdez na inugilan na program ng AKAP. So, dati yung AKAP ako ay sa kabalo ng programa ng DSWD at dito'y ako at dito'y sa bali na mabalin na makaawat ng financial assistance. Welcome to this historic and momentous hosting of the National Hip-Hop Program for the 2024 National Teachers Month celebration in our beloved Candon City. Indeed, hosting this event is an honor for our teachers, and this is the best opportunity for Candon City to express our thanks to our heroes, our teachers, who are in charge of molding our children.
this mission to heart. And under the 19th Congress, we have enacted RA 11997, otherwise known as the Kabalikat sa Pagtuturo Act. This act grants all public school teachers a teaching allowance in the amount of 5,000 per teacher for school year 2024 to 2025 and 10,000 per teacher for school year 2025 to 2026 and thereafter. Dan sa pulgat siyam minutos, alpasan ti oras ng alas 6. Ikablawan tayo ruda pagayam, Rolando Gamuso and family, ti Bagar Candon City ni Roger Rodriguez and family, ti San Isidro Candon City. Kastamutin ka da Mr. and Mrs. Roy Jodelin Romero, Joana Romero, Jau Romero, ni 6-2 ni Marcandas, Rubio Galimuyo del Cosor. Kastamutun ka na pagayam, Anita Labayog, Ginwandas, Monsing Arsiaga, Tibigbiga, Sudipon, La Union. Kablawan tayo mo na pagayam, Angel Rakuya, Tilantag, Santa Cruz, Ilocosora, ni Agnes Obrero, Titalubban, Ilocosora, Melinda Ontar, Ilse Ontara, Tariwas, Bani, Pangasinan. Kastamutun Karapagayam, Alex Manaog and family, Tisapang Galimuyo, Dilcosoran, ni Pastorano and family, ni Rubio Galimuyo, Dilcosoran, Ken Rebecca Dagse and family, ni Kalungbuyan, Galimuyo, Ilocosara. Kablawan tayo mo na Artemio Kabangkala, Irenyo Kabangkala, Hilario Kabangkala, Chito Barcheta Constantino Dolormente, ti Barangay Banukal, Lidlidda, Ilocosor. Astamo Trapagayam, Melba Rosario, Imelda Valdez, Barangay Patpata, Sikin, Candon City, Ken Camel Gasatan, ti Paypayad, Candon City. Kablawan tayo pa ni Bill Magani, Gabwat in family, si Pario First Candon City, Mid Nagalon in family, si Pario Second Candon City, si Daniel Galcon, si Kalawaan Candon City. Astang kablawan tayo ni Vilma Sullivan in family, John Sullivan in family, si Barangay Mabilig, Sigay, Ilocosor. Astamot ni Edna Tolentino, Isilag, Santa Maria, Ilocosor. Edna Inurelia, ti Arnap, Salcedo, Ilocosor. Princess Bulburo, ti Caburaw, Santiago, Ilocosor. Venus Monte, Tubidan, La Trinidad, Benguet. Kablawan tayo mo da Mr. and Mrs. Pablo Sali Bautista and family, Ipi Bautista and family, ti Barangay Barrientos, Luna, La Union. Kastamot ng Jericho Lucero, ti Quirino, Tagudin, Ilocosora, ni Mina Isladi, Tararampang, Balawan, La Union. Kastamot kablawan tayo ni Normi Batingan, Mian Batingan, Rio Batingan, Gretchen Lia Batingan, Kiniwawad Batingan, ti Barangay di Guzman, Mabini, Pangasinan, Ken Merlin Uma in family, ti Samang Norte, Bulinaw, Pangasinan. Astamutun Karapagayam, Renato Ting Orden, Brenda Tabor, Selren Rivera, Tortiga, Baknutan, La Union. Kablawan tayo mo ni Duna Bungan, Jesse May Orbos ni Jamaica Baymay,
ni Rosel Largo na Slitumbaga kin Marcel Labungan si Barangay Kulayo, Bani Pangasinan. Hasta mutun karapagayam, batot las igan daw asin, ay mi Francia, Romel Francia, Jefferson ni Norelia, Doming Norelia, Luis Ganad, Mr. Mrs. Rayford Eiling Ganad, si Concepcion Gregorio del Pilar Ilocosora. Kablawan tayo mo na Mr. Mrs. Edwin Eleanor Quaresma Alcantara and family, Sinalasin Santiago Ilocosora, hasta mo Tarapagayam, Linbiras and family di Bangar Burgos Ilocosora, Nialsi Ansita and family di Banglayan Narbacan Ilocosora, Anthony Dueling and family si Abur Narbacan Ilocosora, Insani Calderon Montero and family si Kinarayan Narbacan Ilocosora. Kablawan tayo mga ni Roelio de la Cruz and family, Titinan Santa Maria Ilocosora, na Arnold Dueling and family ti Narbacan Ilocosora, Scout Espiritu Salvador and family, ti Kabarwan Santa Maria Ilocosora, Ken Florencio Suleba and family, Tapatot San Esteban Ilocosora. Kablawan tayo pa ni Rita Puro ti Kabugaw Ilocosora, Wendel Lorita ti Magsingal Ilocosora, Edgar Marquez ti Bukay Abra, Abi Kitasol, Joshua Kitasol ti Kawayan Ilocosora. Hasta mutun karapagayam, Daniel Abalos, Orlando Abalos, Rinaldo Villaros, Lorenzo Sibain ti Langkwa San Emilio Ilocosora, Ken Kirby Villaros, si Matiboy San Emilio Ilocosora. Kablawan tayo mga ni Nestor Sumawe, si Jose Galindo Edwin Tolentino, si Generatan Salcedo Ilocosora. Itating arot tumunada na yung intay basa nagapo kin Marilo A. Santiago ti Ferdinand Marcos Ilocos Norte, ti Daniel Nana Paulwan Ayat Amarik Kreknak, ti Agay Ayat Kanayon na naragsak, Muraya do ato kinrigat, iti mapaspasamak, agan anos kin nagibturak, tapno rapap, magunod agbalay giyak, ayat tamarikreknak, saan na panagin ko kuna, napodno apamatag, yawat ko ay abrasa, uray panagsagaba, iti kay papanan na, uray agsakripiswak, may parik na klang kinka. When nawan malabsan, no agparik na ni Ayat, si aglawlaw nukwa, arid na agmaris sa rusas, awan ti makatubang, manglagagman ti tangatang, paragkayamot, agayan na yat inda ipamuspusan. Iso kuma ayat ko, di ka masdaaw di agdwadwa, nunay nayak kalikagom ko,
kadak dita din na. Yakmot sa pulon, nukastamot day tarik na. Tati ayat tanapudno, di aguray kasukat na. Suday ta ti dani wana paulwan, ayat amarikrek na. Nanagapo kin Marilo y Santiago, si Ferdinand Marcos, Ilocos Norte. Kitagtimot na rod ti Maysa Sunata, ay may pakuyog ti daniw na. Ilayat ka napudno ken nadarna
pudno inayat ka iti amin kinatao uray aniya tinaglabas ken ka saan ay subiak ko na
Maragsakan na datoy tata, makakadwak dagito yung tutubo na datoy tata. So, doon nga grupo ti datoy tata, one are the scholarship grantees of the CHED's Smart Scholarship Program. Kat, I think there are 95 grantees. So dati makaalati 25,000. And that's a new scholarship program nga new program nga naramid ti Congress. So, and the second group nga dati tata are of course our government internship program. So dati napili nga for the GIP program. I think they're here for a total of 66 days lang ang trabaho. So in total 26,400 ti maala ti may nga GIP for that 3-month period nga naala da dati GIP program. Dapat sa 44 minutos. Kasangwanan ti oras nga alas 7.
Kablawan tayo ruda pagayam. Lorde Posilero, Marlita Gamata, Silintik Banayuyo Ilocotor. Hasta kay Robert Badilla, Randy Badilla ti Barangay, Bigaspi Galimuyo di Ilocotor. Kablawan tayo mo na Elvis Ulanyo, Joy Ulanyo, ti San Pedro, Candon City, ni Glory Baying Ibia, ti Santa Maria, Ilocotor. Mansel Sevillano, Takadina, Tinamruangan, Kabugaw, Ilocosor. Hasta Kinlito, Turalba and Family, Rio Turalba and Family, ti Barangay Kalumbaya, Galimuyod, Ilocosor. Hasta Kinlibina, Rosendo and Family, ti Kalimugtong, Galimuyod, Ilocosor. Perlita, Mika, Ironelia, Gita Mansano, ti Barangay, Kaliwaki, Salcido, Ilocosor. Kablawan tayo mo't na anakasim ti Butobot, Balawan, La Union. Isali Baging ti Talimpugo, Balawan, La Union. Marta Sabado, Cassandra, Antonio Cruz, Ginaburan, Balawan, La Union. Hasta Tinwarlita, Pasko, ti Kalangkwasan, Salcido, Ilocosoran. John Rugodo, ti Bugbuga, Santa Cruz, Ilocosoran. Marisa Rubia, ti Kalitong, Burgos, Ilocosor, kini Lilia Flores ti Barangay, Pagangpang Galimuyod, Ilocosor. Kablawan tayo mo ni Tiri Alcantara and Family, Marilyn Petarque and Family, De La Alcantara and Family, Los Alcantara and Family, Ismail Gabo and Family, and Mr. and Mrs. Ruben Norma Valdez and Family, ti Barangay Waigdaya, Candon City. Hasta kin Albert Rapada, Opling Requepo, Mrs. Leonor Ganaban in Family, ti Barangay Patpata, Sikin, Candon City, Condolence ti Pamilya, Ganaban ti Barangay Patpata, Sikin, Candon City. Kitating ortidani yung intay basa, managapo kin Ginalin Tabladillo, ti Kabarwan, Pinili, Ilocos Norte. Idani Unana Paulwan, Tunggal Bigat sa Bali, Asunata. Iti panagbanatabat manun ti Baro Alawag. Saan latta magawidan, maasot ti Sinay. Anya kadi manun, tagur uray agasat. Mangnamnama kadilatan, iti kay mudingak. Ado asaludsod, titumpuar iti panunot. Maburibor iti rikna, ken iti pusok. At dari papakin buteng, alumtuat, tebker pakinakum, kanayon na masud. Pagkaratak latan, ti karit, ti masakbayan. Agumteng tumod, ginawa kintalinay. Ay bisibis tumod, kanyak gasat tanarayray. Intundom teng ti oras, nay kari ti agur oray. Saan kon na dagalitan, ti saludsod nuapay. Samok ngawan sumbat, inakto mauray. Mabalin nga damod, na itoding adiso para kanyak. Nganya ti adday ta, supay lang kananusap. Tunggal bigat, adamot sa bali asunata. May sabaro at tukara, amakumpasan ni Tisala. Ganggayan tunggalawang, makulding akwirdas.
aging ga sumangbay, sarapap ti agururay. Tulay ta ti Dani wana Paulwan, tunggal bigat sa bali asunata. Naggapo kinji na rin tablagilyo, ti Kabarwan Pinili Ilocos Norte. Kitag tuimot nga rod ti Maysa asunata, amay pakuyog ti Dani na. Naabuti ako, di ka nagpasok no. Ibalot natin na irap nga rakot mo. Taagip mo, di ipasabat mo. Kipuklet mani, ayat tinggit biro. Puray adayo sikat mapagpanunod. Galera, di ijak makaturo. Asid kala kuma, kitag pa sa nagagken ka. Hindi pa nagsubli, di kan panawan ket intay tuloy, relasyon na napalibig. Sisipin ka, di ayat nga wato masting, ang krasata, anak kalingin Puray adayuan, sikat mapagpanunod. Galera, di ijak makaturo. Asid kala kuma, kitag pa sa nagagken ka. Hindi pa nagsubli, di kan panawan ket intay tuloy, relasyon na napalibig. Sisipin ka, di ayat nga wato masting, ang rasakta, anak kalingin. Hindi pa nagsubli, di kan panawan ket intay tuloy, relasyon na napalibig. Sisipin ka, di ayat nga wato masting, ang rasakta, anak kalingin. Ang rasakta, anak kalingin. Ti panang irogi kada gitoy nga produkto ket gapo iti tagtaga inup nga nakita dagiti nang aramat nga saan nga amo nga bababae kas kada lalaki ket pinaramid ko dagitoy gapo ta kahit nga makita dagiti nang usar ket isumet ti tao gayam ti mangusar so ti nakairogyana dagiti nga kwa nga panakaaramid na. Nagito inspirasyon dagito tapno ado ti mang ammo tapno umayda ta isupay ang kwa pang sapulan. Ada ti kahit nga saon dagito ta no mausar ka dagiti pagpaboya ket makita met ti pagsayaatan na ken ibongan na. No dagito ket tapno saan nga mapukaw no ada dagiti mayat nga mangsoro umay dalata ket may soro kadakwada sa kaminto agsasarita no kasano ti kastada nga agaramid. Dapay dagiti daduma nga produkto kas kumaka dagiti kasay kas kada sulibaw tamar aramat ngamin dagito iti entertainment uno pagpiesta uno na duma-duma nga pagpabuya nga kwakas kasigodan dagiti IP
dagiti disenyo adu no dagiti makikita ditoy dragon kaskada bilit mabalin mo dagitoy belt bags dagitoy backpacks kaskada da dumapay nga makunang pasit dagiti laga oray anya nga disenyo kabailan dagitoy nga pataudin. Ketuan apo no dagiti makakita ay siwawaya kayo latang awison tinumutoy biyang ta danunin dag ditoy no ada kasapulan. Healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke like bike, jog, jump rope. I'm so kumain ng sapat, dapat balance diet. Pinggang Pinoy malami, there you have it. Isa sa 7 healthy habits, sundin. Do it na yan, kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang itong ito. Sa healthy habits, go na go. Move more, eat right. Be clean, live sustainably. Get vaccinated. Don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs. Care for yourself, care for others. Practice safe sex. Do no harm, put safety first. Do it na yan, sa healthy Pilipinas. Pagkasat tayo, ang kanay ng ipagpagaan. At dapat 2 minutos, kasangwanan ti oras nga alas 7. Ikablawan tayo nga ruda pagayam, pilina ko jamat piligalot, Corazon Caliboso, di si Caliboso, Manaling ko jamat, Caroline ko jamat, Ros ko jamat, Robin ko jamat, ti barangay, Alangigan Sikin, Candon City. Pastal Kinji Carpina, Joy Baturi Carpina, Gloria Carpina, Kinjemi Carpina, di barangay Akib Narbacan, Nilcosor. Kablawan tayo mo ni Lolit Gabriel, Milagros Tukdadin, Elisa Pilagan, Eric Gallardo, Kin Jody, Bagsaw ti Concepcion Gregorio del Pilar, Ilocosor. Pastaw kin Evelyn Aguilara, ti Purok Maligaya, Barakbak, Tagudin, Ilocosor. Pastaw mo tagiti kakadwana suda Roderick Angelica Heidi, Micah JJ kin Mike and Pengs, ti Triple BJ Minimart Store, Italag Tagudin, Ilocosor. Kablaw dati ko nagapo, kin Evelyn Aguilar ti Barakbak, Tagudin, Ilocosor. Kablawan tayo mo ni Bioli, Lambinicio Olbinado, Consing Olbinado, Elizabeth Olbinado, Pedreng Olbinado, Edwin Olbinado, kin Julia Olbinado Cardona, ti Barangay Patpata, Balawan, La Union. Kablawan tayo mo ito pagayam, Rogelio Ortiz, Ronaldin Ortiz, Jonalyn Ortiz, Ronami Ortiz, Dorocho Ortiz, Lugurdinya Ortiz, sa barangay Nagsabaran, Sora, Balawan, La Union. Hasta Maricar Garcia, Carmelita Garcia, John Garcia, kin Patrick Garcia, sa barangay Partong 3, Bangar, La Union. Kablawan tayo mo ni Barangay Kagawad, Alberto Gamis, Barangay Kagawad, Jocar Parillo, Barangay Secretary Nelson Manalo, Ingastamutin dagiti Barangay Tanukin BHW, DNS ti Barangay Villarica, Candon City. Kablawan tayo mo ta Sinyan Rondelia Grove, Kaskara Pagayam, Alejandro Curas Banwa,
Carreño Dimas, Willie Martin, Vergara Ginatang, Enrique Bakdayan, si Barangay Kalumsing, San Emilio, Ilocosor. Pastaw kin Barangay Captain Didin Subanwa, Barangay Kagawad Arcadio Gumalyo, and ex-Captain Roberto Balvin, si Barangay Sibsibo, San Emilio, Ilocosor. Pastaw kin Barangay Kagawad, Mr. and Mrs. Nelson Mila Gagarin, Lolita Pascual, Teresa Valdez, Mila Valdez, Marilyn Parinas, P. Baturi, Kerlita Kodjamat, Juan Kodjamat, Barangay Alangigan, Sikin, Kandun, City. Astaw ting Greg Lawagan, Manuel Kidaog, Ana Kidaog, Nito Juliente, Barangay Babayuan, Santa Cruz, Silocosor. Kablawan tayo mo ni Ben Saludo, Abit Saludo ni Nixon Dakwase, Domingo Manzano ti Barangay Amaraw, Santa Cruz, Silocosor. Hasta mo ito Grapagayam, Dionisio Dakanay, Clarita Ragos ti Barangay, Kalautit Baknutan, La Union. Hasta mo ni Mr. Renato, Mirna Pascua ti Ortiga, Baknutan, La Union. Kablawan tayo mo na Augusto Legaspi, Juanito Alcantara ti Barangay, Talyawon, Tagudin, Ilocosor. Hasta tinili Boy Labindino, Emily Labindino, Melchor Labindino, Angel Labindino, ken Roelio Legaspi, ti Barangay Gilong Dalawa, Alilum, Ilocosor. Kablawan tayo mo ni Barangay Captain Alfredo Cawis, Barangay Kagawa, Gigi Coeco, Jopre Cadorna, Mindapalo, Jun Byron, Berelio, Ambabag, si Barangay Banukal, Lidlidda, Ilocosor. Hasta mo ito ng Glory Gayaw, Emily Tumopia, Tanabel Tamayo, Marilyn Antolin, Herminia Ramos, si Barangay Kalitong, Borgos, Ilocosor. Kablawan tayo mo na Mr. and Mrs. Marshall Mila Olbinado in family, Mr. and Mrs. De Gloria Olbinado in family, Mr. and Mrs. Rogelio Nora Castro in family, Astang Kinjani Olbinado, Guillermo Olbinado, Catalino Olbinado, Fred Olbinado, Roger Olbinado, Teddy Olbinado, Astang Kin Pedro Orpiano, Rodi Biay, Joby Castro, Lubina Castro, in amin na pamilya Olbinado, Orpiano Ordinado, ti Barangay Patpata, Balawan, La Union. Kablawan tayo mo ni Delia Kidangin, Deo Kidangin, Ricarda Calagues, ni Roslyn Calagues, Tunalin Dong Pain, kin Rialing Benito, ti Barangay Sariwan, Salcido, Ilocosor. Astaw kin Edwin Sullivan, Rick Rivera, ni Michael Katabay, Domingo Carolino, Bonifacio Pilong Divina Jr., in Rebain, Tinun Philip Marketing Corporation, Alaminos City, Pangasinan. Kita tuwing ti pamalagip Manipod Master Control. Po si Jane Vallejo and I'm graduate of Don Mariano Marcos Memorial State University, and first and foremost gusto ko pong magpasalamat kay Ma'am Congressman Deputy Christine Singson, kasi kung wala po siya, hindi po magiging possible na mukha po namin yung mga allowance namin na parang ganito. We're so privileged po na matanggap namin yung mga ganito. Kasi yung ibang students po, hindi po sila nakakuha ng ganitong kalaki na every semester nakakuha. Yung iba po kasi 5,000, one time lang po yung nila, financial assistance. Tapos kami po, every semester, we're so lucky po. Bigat isumuti pangalam anti dagiti scholars, so yearly year in year out malaala da dati allowance nga gaputi CHED because they were
granted a scholarship. So congratulations to these 66 students nga amok nga to get a CHED scholarship ko. They're like one of the top students dito yung district tayo for them to get the Tulong Dunong, to be part of Tulong Dunong program of CHED. So congratulations man kada kayo. Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Whoa! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure. Ti tsunami ket saan anormal a panagdakkel ti daluyon iti kabay bayan. Gapo iti napigsa agen ginet iti ansad iti baybay. Dagiti daluyon ket mabalin ang natupay ng iti lima ang Amuan no adda dagiti piggad na senyales ti daluyon iti kabay bayan. Amuan ti lugar a pagbakwitan ken ti kadarasan ken katalgedan adalan a pakadanunan daytoy. Makipaset kadagiti panagsanay ken panagsagana dagiti komunidad para iti idadateng ti layos. Agmula ti bakawan ken dagiti rumbeng nga kayo nga mangtengel ti daga nga mangriggaay iti igid ti Dan siyam na minutos, alpasan ti oras alas 7. Ikablawan tayo ni Brenda Lopez Ariula, manariman nga buybuya ti live Facebook, ti DCTP Radio Tiradpas. Dagiti kayat na mangirwar ti installment na motorsiklo, at to yun ti Rose Grove Dom Philip Marketing Corporation. Manipod Kandong Branch Narbacan Bantay, Santo Domingo, Ilocosor, Ken Abra. Ken ti amin na sangana, Manipod Region 1, Ingana, Region 5. Ijaya na karakayo tinaparta ka proseso, ken di kalidad branded na motorsiklo, Honda, Yamaha, ken Suzuki. Anya pa itururay nyo gagayam. May kayo nag-apply, tulungan kayo, ang makairuwar ti kapkap ni kanyo ang motorsiklo. Dagiti mo tawan ang plano, mairuwar ti motor na, nudat ang mamuyo kayat na tagkamotoran. Kuyogin nyo lang o may ito opisina, ti Rose Club Dom Philip Marketing Corporation. Tadati agur oray 1,000 pesos agun ko na itong galada makuyog na customer. Nodati sa Lutudyo tumawag ti dayto ya cellphone number 0927-6952-099. Ino kumuntak ti via messenger dito Alcantara. Mabalin mo ita, bumisita kayo. Para kiti nadakama ta branch office si Dom Philip Marketing Corporation. Ang masarakan ti Barangay San Juan, National Highway, Candon City, Amyanan, Tilanbang. Sa puli nyo tinagan Lito Alcantara, Sales Manager. Winoy bagayo ng agyo ti radyo ti radpas. Para kiti madanunan nyo kakapintas kinaisim ababalasang ti opisina ti Dom Philip Marketing Corporation. Tapnin sigida maala yung mutlaan ti 1,000 pesos no makairuwar ti customer ti motorsiklo na. Free helmet, lifetime free service, free years LTO registration, ket ti requirements to valid ID, ken may salang ako mikal. Don Philip Marketing tagur uray kada kayo. Dagiti mo't nakabaylon ti motorsiklo na kaya lahanin dagitay. Original ORCR ti motoryo, ti opisina ti Dom Philip Marketing Corporation, Candon Branch, Candon City. Hasta mo talagisan pa yan nakaala. Iti plaka ti motorsiklo na
kaya lain nun iklem sa dyan opisina ti LTO District, Candon City. Itugot yung lang nagtay Xerox copy, ti original ORCR, ti motoryo, agraman valid ID. Lupanganan kan pagmirindan ti pagsasaritaan, mapan kayo dita igay mamiyan. Agorder lang ka dagiti, nakasaganag kakaima sa putay, kasi ti pinakapaborito yung dinakdak ang baboy, gulay at dapay anli sabaw, kenda dumapay. At dapay chicken joy kin pansit, mabalin pa iti agorder winuag pariserba, ti dinakdaka na pang pulutan. Hintayon mangan gagayam, jay igay mamihan, panganan pagmeriendan. Masarakan ti Poblacion Sora, Gregorio del Pilar Ilocosora, igay mamihan, panganan pagmeriendan, Poblacion Sora, Gregorio del Pilar Ilocosora. Kablawan tayong Ruda Pagayam, Mark Anthony Gorchoito, de Villarica, Candon City, Efren de Castro Jr., Efren de Castro Sr., de Barangay Bagani, Obog, Candon City. Kastautin sila May Romero, ni Carje Romero, ni Trisa Romero, Dan Joseph Romero, ni Salvador Romero, Fidelina Romero, Martis Romero, Fernando Romero ti Barangay San Miguel Burgos, Pangasinan. Kablawan tayo mo ni Adila Rivera ti Green Valley, Baguio City, ni Julie Navarro, ni George Ramirez, ni Juan Ortega Ramirez, Ben Garcia Ortega ti San Fernando City, La Union. Hastautin Malua Baya ti Candon City, ni Magda Eleo Tapato San Esteban Ilocosora, Tiyada ti Kinarayan Narbacan Ilocosora, kini Felix Ramos, Ilaw Ingon Santo Domingo Ilocosora, Kablaw da ito nagapo, kini Leo Tapato San ay Kablaw Aragapo kini Carlito Estraniero, kini Barangay Sabangan, Santiago Ilocosora. Kablawan tayo mo na Albert Cacho Almasan, si Pilar Abra, ni Raymond Caducio, Tambulugan, Narbacan, Ilocosora, Eric Paulo, Tipawa, Bigan City, King Lester, Tilaplapog, Villavisosa, Abra. Kablawan tayo mo ti Badwa, pamili King Garcia, pamili Ilumaba, Kinapapaya, Villavisosa, Abra. Kablaw dahil ito nagapo, ti Gumintong, pamili ti Barangay, Namatikan, Santa Lucia, Ilocosora. Astaw kin Janus Caro Orpilla, Janis Orpilla, Dante Orpilla, Crisanto Gabayan in Family, Danaya Gabayan, si Barangay Salvador Sikin, Candon City. Kablawan tayo mo ni Barangay Kagawad, Mario Bari, Barangay Trusura Angelina Banto, Barangay Secretary Reche Guerrero, si Barangay Captain Ricardo Bilog, si Barangay Naglipcan, Santa Lucia, Ilocosor. Astaw kin Amor Salibo, Lorenzo Lawage, Oljeta Lawage, Ronnie Alcantara, ti Barangay Barakbak, Galimuyod, Ilocosor. Astaw kin Jobleto Bustamante, Orenico Bustamante, Prudencio Bustamante, ti Barangay Patpata, Balawan, La Union. Paglawan tayo mo ni Ariel Lopre, Mariel Lopre, Yolanda Lopre, Noeli Lopre, Vanilene Eson, Nelly Claire Eson, Leia Eson, kan Daniel Orbos, sa Barangay Katuday, Bulinaw, Pangasinan. Itating nga ti Daniel, nandiay basa nga naggapo, kindi serbay sa Tiren, Badok, Ilocos Norte. Si Dani Unana Paulwan, Panagbabawi. Patsem madumteng to tialdaw,
Asikamot tayo marararaw. Maritnam ti mabisin in mawaw. Puso kinakam mo marunaw. Iti dayta gundaway di may sansan. Aramid mo anamursing agparang. Dudugan namot dayta kaunggan. Ingkamot agbilang narnuay alidang. Tapay ngamin adi mo ita marikna. Iriga tinto tibiyag alinak amna. Subad tayat kin panangilalakin ka. Bukod mo kadilaw ingkay pangruna. Di panangidawdawat iti panang sermata. Adumteng tumutking ka, iti panagrakaya. Agus tulong, panaripato kinilala. Ingkanto sa pulon, ingka panagmaymaysa. Ngaitan, ingka kumamot tagsupapa. Kinaypay kin karagsak, kin ti kinaimbag. Suray ta ti Dani wa panagbabawi ang agapo, kin ti serbay sa tirin, ti Badok Ilocos Norte. Itagtuymot nga rin ti Maysa Sunata, anay pakuyog ti Dani na. Siya, sikat.
Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising. Agla ko tinalaka kendi kalidad a piyesa dagiti lugan kas kumay Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Mazda, puso ken Jeep. Agla ko na pa iti amin na klase ti baterya kas kumay ti Motolite, Electron, Stallion ken Inner Strength. Tapay ti pilid a Goodyear, Gaha, India, Thailand ken China Tires. Agraman ti interiors da. Adapay ti mulye ken radiator. Gumatangan pa iti motorcycle parts ken electrical parts. Adda pa iti aparador, stunted, divider, stroller, double beds ken monoblock chairs. Adda pa iti piyesa ti Yanmar ken Kubota ken appliances. Masarakan ti main store iti Waigdaya, Quezon City 077-254-0115. Iti Barangay San Jose 077-254-0067. Iti San Juan 077-254-0085. Ken iti Santa Cruz 077-302-0705. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising. Kukua kanimat matunan Da Nelson ken Lerma Chowa ken dagitian nakda. Sharon Milaunay, Ma'am Christine, iti initiative mo nga nangiganwat dito ito pad program para iti umili, para kadag iti umili dito yung Salcedo. Basta kanya yung tagkaapok at for calamity victims recently at the earthquake ng Great Typhoon na in my three distrito tayo ito nagadugan ng dyan si Balbalayda, di na duman sa akin masapol na umalis ni Balbalayda. So, iimbilin ko na tupad na ma-distribute tatlo para dito di kalaming victims. So, Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Whoa! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure.
Dan 30 minutos. Kalpasan ti oras nga alas 7. Ikablawan sa Ruda Pagayam. April Abilio, Mirjo Abilio, Rodrigo Abilio, Milanyo Rubang, Ilsi Rubang ti Barangay Amgid, Candon City. Pastaw ti Ruli Gabaldon, Dinaminandaya ti Barangay, Baring Kukurong Suyo, Luzon. Ablawan tayo mo ni Richard Chan, Orsadan Suyo, Luzon. Ni Barangay Captain Pedro Obwan, Barangay Kagawad Alfredo Baclayen, Tindoris Ramirez, ni Barangay Mabilig Sigay, Luzon. Pastaw ti Milani Kabanban Marsan, Melvin Ganadin di Barangay Tangke, San Fernando City, La Union. Maglawan tayo mga ni Barangay Captain Joselito Magpali, Ricardo Sibayan, Franklin Mirolcho Pilo Baguyo, Narciso Abasa Nestor Mayer, Indiani Picua ti Bangar Response, Radio Group Bangar, La Union. Pastaw kin Jason Libayne, Marlene Ventura ti Barangay Magallanes, Luna, La Union, kin Henry Tangalin ti Barangay Ortiz, Nagilian, La Union. Lawan tayo mo ni Jobeling Gawat Salon, Adelina Bugasto ti Barangay Garapidap, Candon City, Edwin Asorin Besquera ti Bango Dabra, Tesmina ti Kaburaw, Burgos, Siloctor. Pastaw kin Babi Gorospe, Larry Ababa ti Barangay Pidpid, Santa Cruz, Siloctor. Paglawan tayo mo ni Bernardita, ni Baton ti Barangay Bugnay, Candon City, ni Janice Mila Chica, ni Pantar Villa Hermosa, Santa Cruz, Siloctor. Paglawan tayo mo ni Cesar Valleos and Family, ni Vincent Niego Senior and Family, Ryan Valleos and Family, ni Barangay Alangigan, Sikin, Candon City. Pastaw kin Henry Navarrete, Miriam Navarrete, Jonathan Navarrete, Jenny Navarrete, Ladia Mores, Gerardo Canton, Niria Canton, Lorenzo Canton, Landino Abungan, Marisa Abungan di Barangay Ulayo, Bani, Pangasinan. Paglawan tayo mo ni Jose Valdez, Ligaya Balvin Claudine Barruga, Miriam Corbito ni Sunshine Sumakyab, Dani Del Rosario, Jun Balucanas, si Claudine Nestor Barangay, Kin Barangay Bidbilay Galimuyod, Ilocos. Hasta retired Master Sergeant Arthur Passion, Cora Passion, Ati Passion ni Cecilin, Barangay Captain Mr. Miss Robin Mamaklay, di Barangay San Roque, Santiago, Ilocos. Hasta Kimbet Alcantara Domino, Lisa Cortez, Prodelisa Reyes, Beatriz Bas Ilan, Milio Lapiawen, Larissa Domingo Tisetso, Balansay Kabugaw, Suyo, Ilocos. Naglawan tayo mo ni Willie Romero, Naglawan, Santo Domingo, Ilocos. Mr. Miss Berelio Fredelina Domingo in family, Mr. Miss Binamin Brenda Rante in family, and Mr. Mrs. Elio Marquez Domingo in family, di Barangay Nalbo, Santa Maria, Ilocos. Kita tingor ti pamalagip manipod master control.
Dapat 20 minutos. Kasangwanan ti oras ng alas 8. Ikablawan ng Arula Pagayam, Ben de la Cruz, Belinda de la Cruz, Jason de la Cruz, Benito Ruiz de Barangay, Pinipin Santa Cruz, Ilocos. Pascal Rene Bernal, Cesar Bernal, Chris Bernal, de Barangay Lasod, Santa Cruz, Ilocos. Kablawan sa imo ni Cesar Gakutan, Julita Gakutan, ni Gakutan Family, ni San Nicolas, Candon City, ni Teresa Gaboy, Dan Albert Tangad, Lucila Elgamo, Sangre Cruzado, ni Barangay Rubio, Galimuyod, Ilocos. Pastakin Joper Bilaso, Jeffrey Langkikan, ti Barangay Babayuan, Santa Cruz, Ilocos. Kablawan tayo mo na Angeles Sabon Selection and Family, ti Kabarwan San Emilio, Ilocos, ni Maribal de Sipatak Burgos, Ilocos, ni Angki Malano, ti Bangar La Union, Delia Dagno, ti Kasilagan, Banayuyo, Ilocos, Sali Kodjama, ti Santa Cruz, Ilocos. Kastamo tinggal Mr. Mrs. Di Armayla Garnasi Gawat in Family, ti Katirman, Candon City, Mr. Miss Joffrey Lisa Gambito in Family, Arling Galon in Family, di Barangay Waigdaya, Candon City. Kablawan tayo mo ni Mercy Gabor, Ira Crisanto, Erickson Kines, Manuela Kines di Barangay, San Nicolas, Candon City, Astauto Florante Gramay, di Santo Tomas, Candon City, Lilia Gawat, Diesel Gawat, Lawrence Gawat di Barangay, Materman, Candon City. Kene Brenda Lopez Ariula, di Barangay Barakbak, Tagudin, Ilocos. Kablawan tayo mo di Barangay Kagawad, Mr. Miss Danny Lucy Galyeso and Family, Barangay Kagawad, Mr. Mrs. Dennis Vilma Alcaide and Family, Mr. Miss Raymond Doliente and Family, Romeo Alcantara Jr. and Family, Meliniego and Family, Jopilo Balvin and Family, Mr. Mrs. Aurelio Catherine Balvin and Family, Tito Balvin Dinis Aguilara, Benedicto Kodjamat Jr. and Family, Ruben Kodjamat and Family, di Barangay Alangigan Sikin, Candon City. Kablawan tayo mo da Mr. Mrs. Jenny Violeta Alcantara and Family, di Ansad San Esteban, Ilocos, di Jenalyn Mina, di Barangay Kabkaburaw, Burgos, Ilocos. Hasta un Dennis Mariaga, di Banganabra, Augusto Mico Alorina, di Suyo, Ilocos, di Ninja Arsina, di Abur, Narbacan, Ilocos. Kita tingarunin ti Maudi Asunata, amay luknoy ka na kay amin na pada-pada. Umisem ka man di ako kapag isu nga isem mangraniag tuy biyag ko tain ka man balbaliksen nasudi ngayat in ka man alingagen kabalunem numairide tay tanaken tenggem man tuy timek ko nasamit na lailo mangtukay tanairot apan naturog mo numay timekam tu pilit bumangon ka siyak tu
makitam amang ipagpatiken ka. Sa bumialangigan inkay mo tekteka. Sikat kapapagkan ina kinaiwanan. Di kanton mailiw, di kanton nagliday, kariken kabiag ko. Uray siya kay maidasay. Manto'y timek ko, nasamit na lailo. Mang tukay tanairot, hapan na turog mo. Numay timekam to, pilit bumangon ka. Siyak tutay makitam, amang ipagpatiken ka. Sa bumialangigan inkay mo tekteka. Sikat kapapagkan ina kinaiwanan. Di kanton mailiw, di kanton nagliday, kariken kabiag ko. Uray siya kay maidasay. Kariken kabiag ko. Uray siya kay maidasay. Dapat sa 42 minutos, kasangwanan ti oras ka alas 8, hintay panagpakada. Ikablawan tayo rin pagayam, Yule Lombinicio Olbinado, manariman ng buybuya ti live Facebook, ti DCTP Radio Tiradpas. Naimbag nga oras kin kanitong pagayam Yule Lombinicio Olbinado, kita barangay Patpata, Balawan, La Union. Kablawan tayo ni Fatima Valdez, Edwin Valdez, Merly Valdez, Roel Camat, Ricardo Sabado, Tico Roy Santol, La Union. Kastaw tinibi ni Canora, Eduardo Nicanor, Patar Agno, Pangasinan, Kinilailani, Tira ti barangay Barlomel Site, Mabini, Pangasinan. Kastaw ti Mr. Mrs. Frederick Marcel Combas and family, Willimar Combas, Presel Beleno Combas, and Candida Combas, the barangay Gayaman Luba, Abra. Kablawan tayo muna pagayam, Lorna Bumaksa, the Poblacion Villavisosa, Abra, Carmila Bilandri, the Piliganabra, Anneli Asuncion, the Bangadabra, Astal Lorena Divina, Diwa Balasiwan, Santa Maria, Ilocos, Miriam Braceros, Ipakang Santa Maria, Ilocos.
Dagiti interesado mairwart installment ng motorsiklo at tuyon ti Royce Grove Dom Philip Marketing Corporation. Manipod Kandumbran sa Bakan Bantay, Santo Domingo, Ilocos, Ken Abra. Ken ti amin na sangana, Manipod Region 1, Ninganat Region 5. Ijaya na kanakayo tinaparta ka proseso, ken di kalidad branded na motorsiklo, Honda, Yamaha, ken Suzuki. Anya pa iturayin nyo gayam. May kayo nag-apply, tulungan kayo. Ang mga irwarte kapkap ni kanyo ang motorsiklo. Dagiti mo tawan ang plano mga irwarte motor na nagdata mamuyo kayat na tagkamotoran. Kuyogin nyo lang o may opisina si Royce Club Dom Philip Marketing Corporation. Nagdata uray 1,000 pesos. Agon ko natin tunggal at makuyog na customer. No dati sa studio tumawag tinaytoy a cellphone number 0927-6952-099. Nino kumuntak ti Bia Messenger Lito Alcantara. Mabalin mo ito bumisita kayo karagiti na dakama ta branch office ti Dom Philip Marketing Corporation ang masarakan ti Barangay San Juan National Highway Candon City. Amyanan Tilanbang. Sa puli nyo tinagan Lito Alcantara, Sales Manager. Hindi bagayo ng ugyo ti radyo tiradpas. Para kiti madanunan nyo kakapintas kinaisun mababalasang ti opisina ti Dom Philip Marketing Corporation. Tapnin sigida maalay umutlaan ti 1,000 pesos no makairwar ti motorsiklo iti customer. Free helmet, lifetime free service, 3 years LTO registration, keti requirements, no valid ID, ken may salang ako maker. Dom Philip Marketing Tagur-Uray, kada kayo. Dagiti mo't nakabayan ti motorsiklo da, kaya lanin dagitay. Original WRCR ti motoryo, sa opisina ti Dom Philip Marketing Corporation, Candon Branch, Candon City. Kastamot karagdigsan pa yan nakaala. Iti plaka ti motorsiklo da, manipod tawon 2017 nagpababa, 2014 ng kayalanan, binuiklim sa dya opisina, LTO District, Candon City. Itugot yung lang nagtay Xerox copy, the original ORCR, ti motoryo, agraman, valid ID. Panganan ken pagmirindan ti pagsasaritaan. Mapan kayo nita igay mamiyan. Agorder lang kadagiti nakasagana kakaema sa putay. Kasi ti panakapaborito yung dinakdakan baboy gulay anli sabaw. Kenda dumapay. At dapat chicken joy ken pansit. Mabalin pa itagorder winog pariserba ti dinakdakan pang pulutan. Intayon mangan gagayam, jay igay mamiyan panganan kin pagmeriendan. Masarakan ti Poblacion Sor, Gregorio del Pilar, Ilocos. Igay mamiyan panganan pagmeriendan. Poblacion Sor, Gregorio del Pilar, Ilocos. Alawin papagayam nila. Agsipod tilaybos manin, ti oras na tira ito ya programa sa bibing ayo ginandani tilokanja. Kitinton manin malum no Lunes, kadaanan yun tumanin, isasangbay sa malay dayaw apagtenga nyo. Alawin papagayam nila, ibati min tinaimbag ng oras, kendra biyo amin na pada-pada. Itinagan ti Master Control, ni Angel Ruel Laranang, kastamot yung TV sa ITPN Channel 13, ni Jo Maria Abab. Ento'y pagayam yu, Manong Lito Alcantara, ito'y I love you, bye-bye. Mas pinalawak, mas pinalakas.
sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocania at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas.